mu buryo bukomeye kandi burimo rwose kwishongora kuri Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky, umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin, mu kiganiro akoreye kuri video ari kumwe na Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya General Sergei Shoigu, bagarutse ku gutsindwa kwa Ukraine ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Avdiivka. Umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin ati, rwose ndashima abasore bacu, ibyo bakoze ni byiza. Nashimye ko bahatiye umwanzi kwijugunya mu mutego, kandi rwose byatugejeje ku ntsinzi twe twifuzaga. Umunsi ku munsi nakurikiraniraga hafi ibyo mwamaga, ndetse nkanashaka ibyisumbuyeho ku byaberaga muri Avdiivka. Ni intsinzi kuri twebwe. Nzi neza ko umwanzi nta kindi rwose twamuhatiye kandi yishimira kuba nawe yaragezeho, nuko twamushyize mu biganza byacu kandi akumva uburibwe bwo kwemera gukoreshwa. Nimutekereze ko ingabo za Ukraine zavaga mu gushaka kubohoza igihugu cyangwa agace k'igihugu, zikavuga ko zifite amahitamo ahubwo yo kwemera kumanika amaboko, bigendanye n'umuhate w'abakomando mu gisirikare cyacu bakoze iby'ingenzi mu gihe gikwiye kugira ngo bereke ko ubuhubutsi budasanzwe bashowemo ari akaga gakomeye kuri bo. Vladimir Putin kandi yongeye kubwira General Sergei Shoigu ati, ese igihombo cy'abasirikare bacu kimeze gute? Nyakubahwa mugaba w'ikirenga w'ingabo, perezida w'igihugu, igihombo cyacu kiri hasi cyane kuko byaratworoheye cyane kugeza ubwo tumara kubohoza Avdiivka, tukagera rwose ku ntsinzi y'ukuri twifuzaga n'iminsi 2 hanze ya Avdiivka, aho twakurikiranye abasirikare ba Ukraine tukivugana abarenga 460 mu minsi 2 gusa, kandi tukaba tumaze gukubura igisa rwose n'umwanda cyasaga n'igishobora gukomeza guhungabanya umutekano wa Avdiivka. Navuga ko iby'ingenzi dukomeje gukora bisa rwose no kuvuga ko kuri twebwe tunyuzwe. Perezida Vladimir Putin nawe ku rundi ruhande ati, Uburusiya ntabwo bukeneye rwose ab'ingenzi bagomba kwemeza ibihugu bya NATO ko dushoboye, ahubwo bo bagamije gukomeza kwenyegeza umuriro mu bikorwa turimo bidasanzwe. Tubahaye ikaze kugukurikirana rwose amasomo y'ibyo dukora, ntabwo dufite kubwira uwo ari wese ibyo tugamije gukora, ariko uwumva rwose ashishikajwe n'ibyo dukora yaza akiga. Ntabwo ikiza ari ugushyira imbere intambara nk'uko bamwe mbona bashaka guhanganisha Uburusiya n'ibindi bihugu mu isi bigereranya. Oya, ntabwo dukora ibyo. Uburusiya ntabwo bufite abanzi babagambanyi. Oya, icyo dukora nuko tubana n'ubishaka kandi mu bworoherane. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya General Sergei Shoigu ati, nyakubahwa, navuga ko kandi hari abashatse kwinjira mu itumanaho ryacu dusohora umwanzi muri Avdiivka. Nta kindi cyari mu itumanaho ryaduhuzaga nabo, bariraga bavuga ko rwose tutanga agahenge k'imirwano. Narabikweretse, icyo wambwiye reka nyivuge. Warambwiye ngo mureke kumva abo barira, ahubwo mubareke bemere kumanika amaboko. Impamvu ndatekereza ko wari wumvise amaganya n'uburibwe bari bamaze gushyirwaho n'igitutu cya operasiyo zacu zari zirimo kukwigarura mu buryo bwuzuye Avdiivka. Muri iki kiganiro kandi umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin yagarutse ku mubano w'Uburusiya n'ibindi bihugu mu bijyanye n'umutekano. Ati, ntekereza ko Ubutaliyani buri gihe rwose bwahoze buri ku Burusiya. Rero uyu munsi ibiri gukorwa ni inyungu za bamwe ku gushyigikira igikoresho cy'abanyamerika Zelensky. Uyu mutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze amagambo akarishye agaragaza ko abanyamahanga kwinjira ku butaka bw'Uburusiya rwose ari ikintu cyoroshye, kandi ko Uburusiya buzakomeza korohereza abakigana, ariko aburira abaza binjiye ku bw'ubugambanyi
ko bo nta mahoro bazigera babona. Umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin kandi yemereye Minisitiri w'Ingabo General Sergei Shoigu abantu bose bitabiriye ibikorwa byo kubohoza Avdiivka vuba baraza kubona imidari kuko batanze irindi kuzo ryiza ku Burusiya baharanira ko ishema ryabwo rikomeza kubaho. Umutegetsi mukuru wa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya General Sergei Shoigu kandi yavuze ko kuba satelite za NATO zikomeza gushyigikira igisirikare cya Ukraine ku mirongo y'imbere ku rugamba ntacyo byigeze bigeza kuri ibyo bikorwa byabo mu burengerazuba bw'isi. Ku rundi ruhande kandi Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya General Sergei Shoigu yabwiye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ko Syria yishimiye kuba iri mu cyerekezo cyo gushaka kugenzura ubutaka bwayo bwose byanze bikunze. Ni nyuma ya misile zavuzwe ko ari iz'umutwe ushyigikiwe na Iran zarashe mu gice cy'uburasirazuba bwa Syria kuri ubutaka bwa Bashar al-Assad. Ni byinshi cyane bikomeje kuvuga kandi General Sergei Shoigu yavuze ko igisirikare cy'Uburusiya icyo cyerekanye ku ruhando mpuzamahanga mu bikorwa kirimo bidasanzwe bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine ari ubukomere ndetse kandi n'ubunararibonye mu guhangamura abiyita ko ari abahanga mu bigendanye n'urugamba rugufi kandi rufite imbaraga, kubera ko umwanzi akomeza koherereza ku butaka bwa Ukraine ubushobozi ariko buri gihe bigafata ubusa. Kuva ibikorwa byo kwigaranzura Uburusiya byatangira, General Sergei Shoigu yavuze ko Avdiivka yatunguwe cyane bikomeye cyane n'igisirikare cya Ukraine, kubera ko igisirikare cya Ukraine uburyo cyasohotsemo kiruka buri kintu cyose cyagombaga gutungurwa bigendanye n'ingufu Uburusiya bwashyiraga mu bikorwa twari turimo mu kubohoza iyi Avdiivka. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko Uburusiya bwa Vladimir Putin bushobora gufatirwa ibindi bihano nk'uko bamwe mu bagize White House President ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babitangaje kubera urupfu rwa Alexei Navalny utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Moscow. Ni byinshi cyane bikomeye ku nyungu zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Asanteni sana. Intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ese irashoboka? Iyi ni ingingo ikomeye kandi irambuye irimo namwe mu makuru aremereye cyane tugiye kugarukaho. Aha ni Iwacu Today, tugiye kubabwira iby'ingenzi bikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Ni page irimo amabanga y'ingenzi ndetse no kwegeranya amwe mu makuru y'ingenzi yagiye atangazwa mu bihe bitandukanye kugira ngo wumve ko intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishoboka. Ikaze mwese. Imyaka igiye kuba 2 umutwe wa M23 igihugu cya Kongo Kinshasa kivuga ko ufashwa n'u Rwanda wongeye kubura imirwano n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yatangiriye mu gace ka Bunagana gahana imbibi n'igihugu cya Uganda kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ubu aka gace kamaze imyaka 2 kataza ubutegetsi bwa Kinshasa kwa Kisekedi, kayoborwa n'inyeshyamba za M23 ndetse n'icyicaro cy'izinyeshyamba za M23 nacyo giherereye muri ako gace. Uretse ako gace, ibindi bice birimo ibya Rushuru na Nyiragongo nabyo byafashwe nabo barwanyi ba M23. Niko kandi imirwano ikomeje isatira Sake n'umujyi wa Goma